ye program ahodo was a radio station aba Ghana hanum na wo bia wo no waji dimpa eye antina tra radio so tum se na ni dimpa na eso se sia de ase wo ye hia ni meters social media ene nea ekoso bra bi asori abetena se na wo hwe sa antina program frɛ Oyerepa na agidin Kratin TV3 agidin UTV agidinchi adom TV chese nkrofo ehwe sa TV station pe de ntia ne nyina ne se wo hwe adwuma ye ante na wo ye wo ho a eye nipa danfo nko a na wo pe enti na nipa ehwe because Ghana for ye pe ye ho danfo si emfa oba bi mfa na asemra ne ye ngine japade emfa ma wo ba na se bembe bi mfa na asemra ne ye mbumbo no na nkrofo nye no eno Ghana fo ani ji ho panti si ye hwempa maame no ye nye dwumadie papa bia na wodi ewo Oyerepa ho na wo hwem pa so wo de maiwa na betra se na we ewretumi so fo bia emi se no mo gitum se wo mo beboa na aya ahwefo aya mo tsa hu se anti na asa twese nipa na begina se we de ne dwumadie ye die wie ya boa no wo pesika se ye de ama ne da bi ni panim guase ne ahwease nko a edwumanti sa dwumadie bi se e wo sanko mampani krato ne nice fom na wo twam efi eye TV stations ahodo mayenko antina na se nipa a wo kasa efasa asem ohembra sisia che antina program sister mama ya sabe ne wo kasa back door na me bia nioma bia so akyerewa you get shock Vimbas. That program is to build their traffic. And now, Oyerepa FM, I didn't check TV3. Oyerepa didn't check GTV. Because they ride on people's downfall. Yeah. Busa say, when was the last time a program say a boa will be na yes again better hobi unya better kan kwasi asem wie na akwa no they catch their traffic, they get the trend on the social media and the people come in there to advertise and that's it. Hakwaya mekasa asem no say tragedy BC a ubon say CNN ye be kan for a whole week. And so later no there's no follow up story say this family how are they doing? What you mean na kwantena we are Ghana now to data na antenna ma church why you ye because I come here say you are not able to analyze the program no program no wa be kwa kwatena ho na wodi bem first otwi animu imagine program we just o ka brofo dia anim nyansa ontimi no nkasa kese na media ka me bom suo na nkobi metra say boy no betra TikTok no ne me ada na me maka na wa baka me no ada yes antenna afre me yes only obi nyem kama me no bete ne la. It is one of the most stupid programs e Ghana antenna so be a screen record your own no country me say antenna program is one of the most stupid programs for Ghana. And this fight will make us a me come into me because dodo na jimifo no ana beba be koma no obiti krom ha no was so antoma 50 edi free Holland somebody call command antenna site video you social media about okasa about Oyerepa FM. In fact asama wo keka na ma wo keka for Oyerepa ho nyina no enya no kwai yes Oyerepa enye bibia amoye no ana be 100% what you say and I me say me too e da bia na ka say be mabusu asem de as it is say social media de me no but at least ebinum nso nsem ni bi wo ho a enye busu asem kra nsem ni bi ti say enra bi edi bi am hu ye a obi akum obi be since December asem ne call ho no omanya results they have arrested enipa na wadwane so ena nya no nko a onipa na ka so om do obi betena ho a hu update bi anya true om ye follow up stories bebre what I say me before me be a time ne ade ntinye om programs ni nyina na mehwe but at least my wife there o shepa dilibiwa me ba stories ni bi o ha nye all about sibia ware ne nyama na nse ya ntema nkrata se mbi kopie ho o se akwakodu mpempen so a nkrofo bi po ahye se they are going to pay the money for Bogatovia all this thing anema awoye for the society unipa ya de osa enye bibia na obeye ayi ba Ghana for ye pesane ya mane dodo what I say ade a antena aye no oju bia na be adwen na
enye bibi obeye se bibi nye wo ho a there was a time they did a program me am baba kasa say enkwala na ya do betra ho yi omanim no se ma unso mo de akwala di about the cover the face sa na ye program wo koso no na mo democratism ne nema program ne so na enema esisa ba nye so baba social media too undermine the program so mo de traffic now after all TikTok wo kasa no enye traffic na bi na okay kan what I say also traffic na bi na wo kasa ye nyina ye betena na ye kasa se video no o ya wo kasa kire nkrofo ba so behwa what I say nkrofo ba so behwe enya bibi free mu a wo so wo pe enu nti na wo so da bia wo ba no ekwe nchuwa na mbe so makra